Oğuz'a жоллоқ кенеген, ойнын күле ойықылабы күн отта қылас күтім. Үтө күнінен обастывыллақ ылжықтар, ұшуыталлары күнді тәрәппіттер, онна үйерінәтчілер. Георгиев Текимович Бессонов атынан түгер ысык осколабыд бұйылды үйерақтылын выпускниктарғар аналлақ, бүтәхет суаран бірахыннігінан барғытын, ететі кестігнек ағардалебет. Призер школьного этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Победитель региональной выставки смотра «Лучшая маршрутная технологическая карта», обходительный и загадочный Иннокентий Васильев. Отличник учебы. Победитель в номинации «Лучший ученик 2023». Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, психологии. Многократный победитель кустовых предметных олимпиад, победитель республиканских бессоновских чтений,
Призер муниципального этапа научной конференции конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее». Дипломант первой степени научно-творческого марафона, посвященного столетию ЯССР. Победитель региональной выставки смотра «Лучшая маршрутная технологическая карта». Призер улысных соревнований по легкой атлетике. Дипломант первой степени республиканского конкурса хоровых коллективов «Каждый класс хор». Активист российского движения детей и молодежи, стильная и целеустремленная Домна Наговицына. Победитель в номинации «Лучший ученик 2023 года», победитель муниципального этапа научной конференции конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее», дипломант второй степени республиканского этапа научной конференции конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее», победитель республиканской акции «Олонко Диктана», жизнерадостный и трудолюбивый Ростислав Петров. Призер республиканской комплексной гуманитарной олимпиады, многократный призер курсовых олимпиад по якутскому языку и литературе, физической культуре, английскому языку, победитель региональной выставки смотра «Лучшая маршрутная технологическая карта», участник республиканских бессоновских чтений, победитель в номинации «Бастың Суруксут» республиканской акции «Сахалы Диктан», ответственная и обаятельная Света Попова. Победитель республиканских бессоновских чтений, победитель региональной выставки смотра «Лучшая маршрутная технологическая карта», дипломант первой степени республиканского конкурса хоровых коллективов «Каждый класс хор», скромный и привлекательный Филипп Потапов. Отличник учебы. Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по педагогике и психологии и политехнологической олимпиады. Многократный победитель улусного и регионального этапа фестиваля «Джогур» по математике, физике и математическому бою. Победитель улусной олимпиады по русскому языку среди мальчиков. Призер улусного биолого-химического турнира среди школьников Сантарского улуса. Неоднократный победитель шахматного турнира школьников Сантарского улуса «Школа, играющая в шахматы». Дипломант второй степени 4-го международного телевизионного IT-проект конкурса «Талант». Дипломант второй степени республиканского интерактивного конкурса «Ирэ Эндойдунг Симага». Лауреат первой и второй степени улусного конкурса среди мальчиков и юношей «Волого народ Кескеле» 2018-2019 годов. Дипломант первой степени республиканского конкурса хоровых коллективов «Каждый класс хор». Талантливый и рассудительный Артем Сметанин. Лучшая ученица класса, неоднократный победитель номинации «Лучший ученик школьной рейтинговой системы Тойбан», дипломант первой степени республиканской комплексной гуманитарной олимпиады, победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьной по литературе, многократный призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьника по истории, правопроводитель кустовой предметной олимпиад, неоднократный победитель муниципального этапа научной конференции конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее», дипломант третьей степени региональной акции «Есенинский диктант», победитель муниципального финалист регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», победитель региональной выставки смотра «Лучшая маршрутная технологическая карта», творческая и очаровательная Диляра Сафронова. Классный руководитель 11 А класса Екатерина Владимировна Васильева. Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, победитель и участник кустовых предметных олимпиад по физкультуре, ОБЖ и технологии, участник улусных соревнований по баскетболу и волейболу «Снежный барс», обладатель второго места на республиканском конкурсе «Дегатер УЗ», участник всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», весельчак и мастер на все руки Данил Егоров. Хорошо.
Хороший с учебы, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, многократный победитель кустовых предметных олимпиад по математике, английскому языку, русскому языку, астрономии, физике, ОБЖ, обладатель номинации «Самый спортивный в школьном конкурсе ученик года 2018», участник Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», призер республиканских, региональных, улусных соревнований по вольной борьбе, самостоятельный, амбициозный Леня Константинов. Хорошист учебы, дипломант второй степени Республиканской олимпиады по культуре народов Саха, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре, многократный победитель кустовых предметных олимпиад по русскому языку, литературе, родному языку, астрономии, мировой художественной культуре и физической культуре, участник республиканского фольклорного конкурса «Тоғыз Огордах Тюгюльге», участник проекта «САС Кысырдаңа», незаменимая участница кружка «Музыка для всех», член школьной команды по баскетболу и волейболу, призер кустовых и улусных соревнований по легкой атлетике, активист российского движения школьников, участник елки главы республики, добрая и открытая Алисия Константинова. Участник улусных и кустовых олимпиад по физической культуре и технологии, член школьной команды по баскетболу и волейболу, участник Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», скромный и добрый Марик Николаев. Хорошист учебы, участник Республиканской олимпиады школьников по истории, многократный победитель кустовых предметных олимпиад по математике, английскому языку, русскому языку, истории и географии, участник Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», спокойный и решительный Дима Петров. Призер муниципального и кустового этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, участник Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», уверенный и твердый Сафрон Уаров. Классный руководитель 11 Б-класса Анастасия Мировна. Бутураллар бігені бітігері бүгінгілері көті бұруйдақтара. Осколаны бітірәтші тоғыз нюргун олаттар, түйік күнде күдалық кіргіттар. Бұйыл 11 қылағы 10 соғы бітірер, табыллағы сөйдек олы қоқ тимнай позициялақ, біліге көріге тардығылақ қылар. Арас қайысқанан бейлерін сайынларар, инникіге жұлғары олар. Ол күрдік баллар бүйерек бастыңнара, инникіге қарды, научно-практической конференция призердара, кескеллер спортсменнар, художественная самодеятельность активной кыртылақтара.
что мы стройки, мы писали концепты. 90 ыдыстыгынан көрсөөгүн быйылгы үйөрактылыгар оскола алын сүйөгүн битерер выпускниктар бутын. Эхегин нигитигер төрдүс класс үйөрнәчилері. Класс сылыячылары Розалия Петровна, Лена Петровна. Үшіншіер үйе олимпиады күрәктері кыттылақтара. Down by the water, under the willow, sits a lone ranger minding the willow. He and his wife once lived happily, planted a seed that grew through the reeds. Summers and winters, through snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me on the last day, our last day? Mr. and Mrs. dreamed of a willow, carving their names into the willow. If he had spoken, love would return, spoken inside, too soft to be heard. Summers and winters, through snowy Decembers, sat by the water, remembering embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me on the last day, our last day? Somewhere the timing will all come together, the mishaps will turn into sunny Decembers. The lovers will be able to find their willow. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes.
come. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me when the last day, our last Söz verirler 400 класс репетитер Екатерина Юрьевна. Барыгытын бүгүнгү тиһэк чуаран чуктарбытынан ититик истеңнек агардаляктен багарабыт. Төрөппүттер комитеттарын атыттан уанна бу көн сыл устата бихитини бихе олар бутун наха шөгейдик, олус шөгейдик, өрөппет учуталлар бутыгар Елена Петровнаға, Розалия Петровнаға улахан нугура суох макталбытын тирердебет. Ол курдук 4 сыл билдирекке аста. Оғаларбын үгіз білейленен, әлбәқ сетихиленен, алын сүйе осколыны бүтере түміктүр, өріләк күнлері үлілер. Оғаларға әгерсін барабын, улахан класска кейлен барангыт, тоқ бар сетихилер бітін, барытын иджәк, кәләңгет, осколыны бүтерен қыдығар дылы, барытын иджәк қалаңгыт, сүртәғы жөйдік өрінер бітігер, осколағын көрәбіт нәхилеркет, Улускут республикағын атын аттата тұрарғытығар. Ден баға санабын, әдекпін бағарабын, онна шарик тарғыдын. Ағардали бит өсі дағын барғыды. Баға саналарғын туала тұрдыңдар. Түгенинен туанан орта сүйеғі бідерері выпускниктар бұтығары 9 класс өрнәтчілерінің бастығы государственный экзаменлердар кирбиттерінен ин сұрақ бұтыттен әғардали бит. Тирен келле bu бүгін өрек білі еңербік, сылас жиғыт керете күнді бұлбұт әйеғі, ойыр күннәк оғыз асқыт омнығылы бас бігі осколалын арақтар долгудулақ түгенге. Күнді выпускниктары быйылғы үйрақсыла түміктенер күнә тиен кәлі. Үйрақсының түміктері бәле күнлік чуаран күнә. Бұ қас бір диоғыға ұлнылыбат түгеннен болары. Әғірді дылы бәрінлері оскола директоргары Аял Валерьевич Статоновқа. Өсөдөкүл маңнайгы саман сайын күннен онда тияқ чоран күннен барыгдыры дейістің әғарды. Күнді өрінәтшілер бет, бастаулақ коллегалар, ұдықтаулақ түрі біттер онда бар соқ выпускниктар бет, 11 клаға бідерер, бар соқ чағылқай оғылыр бұд. Әгіне бұ, әйе қаранан бүгінгі күнге 11 сыл таптална осколағатығар өрінен 11 сыл тұқары төхелі ағалбақ первой звонок болбуда болой, төхелі ағалбақ тех чоран болбуда болой. Ол күнен баран әйеға бүгін самай бүтәхек тех чоран жүгдары олы. Онан мен сана бар олус долғытулақ күн дейханымын әйеға. Оннада тех чоран жүгдарын бары экзаменлер кітін олық жағыл қайтық тұттараңғыт
үрдүк өрәкке хатыгар киреңгет ситиләкки болан олатар гидер багарабын. Алын кыла хабидерер грачаны олар будугарда. Бейс класс кыңырабын келер сылка бары хинникже түргөмүнен келен өрө көтө өренин олу селпе саңа интерегине предметтер бар болуктары олу селпе өрүү көтүү кен осколага киреңет олу сүшөйдик өрени эккеттен бүгэ эренебит. Онда 9 ыйта өссө бир өрөк жыла түмүктен битинен баргытыгар олус диен үшүгай сынялаңы багарабын коллегалар бар мактаныкпын багарабын бусыл олус үшөйдик аста онна бары ситихини баргытыгар доробыйыны. Онна бу сылайы туттарар граммын директор гранын сылай 2 туттарабын выпускниктар бутыгар ол курдук бир самай чаңкай выпускник бутыгар домнага туттарыппын барыбын. Единник жегранами туттарыппын багарабын бир самай мен чаңкай бернечи дитер Олесяга. Онна бу сундар булурун бир самай чаңкай берен ката бу руководитель бейнеке энгелбете. Vastavullah terapitler gibara geten bu oskola tutdara tek tuaran ekel bukite administrasiya matutta onu nehelik deputattan natta teti distinle adele bulkumilla bu bastege olu butu onu soğa biterele var onu kuba gudduk şu vati verilen hitaka git na şuyut tabar video vera kekiri ket titi ket onda ba hana minete kanada tideket kanada baddaket Tapi pokoknya betul kahandam namanya. Bu nehilik administrasi tunatutan, maktal gramat Allah berbaru butuh tutara betul kengalan. Semitan enak tiongga. Karena Jadi Konstantin Amalis ya. Jangan nabi membos sekolah betul-betul kawan kelak. Mana mingkelahan selavatin, urut betawa sebalah harga literan aja, ini after besok olah, kita anton itu terawala betara, untuk mingkelahan dan hanya belak betara malu betul, an negeri beta, lahan istaw, ini na tulang betara itu tradisi begitu nan. Thank you.
Эгерде сурук туттарылар Сметанин Артемга. Осколаны битерер үйрүлэх күнгүнен ис сүрәхтен үйрен долгуян туран иен одноклассниктарын атыттан эгерделибит. Бастаки үрдэлгин этеңге дабаян себилир идаган талан ситихилэхтик үйренен илэхит үтүөте кихи керемеhe бол. Эгерделибит уонна бу мамаң одноклассниктарын атыттан стипендия. Артем, кадер? Ну, традиция будет нам одну тряску, а тут там могут быть уни согласно бутылок. Зарар bu tahun lalu maktab dari dia takol gitu lakol, warna tangan itu juga itu numpak. Эгерде тыл бериллер маңдайгы класс олорган. Рангала булган варагли инербет класс жагыт кариятта күндү болбут. Аяр күннәх агас аскыт уннылыбат тигер осколалын араксан долгудулах түгәннет. Әлес кранастылар история тетиминен 11 сыллах верак кит. Өйдүр сыныр болуктах хадах курдук өрән көтөн жон хотунун сетен. Сибекки тутурдах осколага кирбик кетен. Аладан Ванты сел аста битехи Тюрамит Бикин чыктагы Жахатын этеңе Тутаран жолу Өрін Элбек балы Үрбет жолу Үрдү Өрәғі өлені таптарынет İki yağın jamboların Üyelik savaş kutuları Ürdükte gereğin yolu Бу бар курдук кырачан оголары амбастан оскола барогун атыллабыттара. Номно 11 сыл аста. Билигин көрөргүт курдук элбек билилек үтө мааны ытчаттары бола үннүлер. Сунтар улугун ага баалыгын бачоттав грамотынан нагарадаланалар. Наговицина Донна. Софронова Диляра.
Егоров Данил. Сунтар Лугун Юрагридин управление тының почетта грамотынан наградаланандар. Петров Ростислав. Попова Светлана. Константинов Леонид. Петров Дмитрий. Сунтар Лугун культуратын онна айылгыдын салтатын анал грамотынан наградаланар. Константинова Олеся. Сунтар Лугун культуратын онна айылгыдын салтатын анал грамотынан наградаланар. Сметанин Артем. Социалистическая юля героя Георгий Евдокимович Бессонов атынан стипендиянан наградаланар. 11 А класс баскын өрнәчте Наговицына Домна. Педагогическая юля ветерана Василий Никитич Евсеев, Дарья Алексеевна Константинова атынан стипендия туттарыргар эңрабыт. История учуталын Александр Васильевич. Күнді бұйыл 11 класс бітірәтші бейгі школа выпускниктара. Эһиги бағая қонуғынан школатын бітірен барар тұрар. Эһигини иннеги тегер бәғіт таланылар сол ғыт көхітер. Бүгінгі бұдол ғытулақынға особенно эһигей дуактакет бутой бохойор тосколатын сүйстөр донлах юбилейда кылыгар битер бикетин онда билетемете олар бу хегиттен эһигини береп бит учуталлар гыт онда жоннор гыт эһигиттен үрдәгәл бага күйтәлләр олихин туак паркы кытын ууран bu egzamenleri sitihilaktik tuttaran aras üyerak kıhalarıgar üyerene varar gitigar onna sitihilaktik tuttarsan kira gitigar onun ehiyaka sitihileri var abi. Василий Никитич Евсеев онна Дарья Алексеевна Константинова аттарынан биги туттарык тымбагарабыт
оскола бастың өренәчітігер Артем Сметанинға. Göreliler oğulur gündük hileriger, ağa sürüyü öğrepet bastık uçutallarıgar Jetta Nikolayevnaға, ondan Людмила Семеновнаға. Ubastamlar, uçutallar, töröpükler, öğrenetçiler, emeğe bir üyerek sıla bitti. Olgunan baran bu bugünkü 11. klas öğrenetçilerger tihak çora. Oskolanı 11 sınıfta etenge töröpükler git, uçutallar git, beyağıt kıhamnıgıtından büteren erağıt. Ana ösenlikitin egzamenler gıtın tuttaran orta skolanı biter bir dokumumutun ılgakıtınada. Bilgin ügeska bolbut, bastak uçutal premiyetin tuttarıyak pıt innine kılgastık etiyakın bağarabın. Bu mannik bir emiyalaktamuda arobna bu yıl süyülbe sılıntıolar. Yıkıtınca üst yıllaka emiye bu mannik çağılkay kun bastaki verinayçı ver Fyodorov Vasaga beyem anal bir emiyebin olaktan tuttar kutin. Bilgin iti uval uje ıyalagata Jokuskay kuarakka ulahan epetnestek ülaga Klavday salayachının ilerler. Ol kenditen uçutallar, alın klas uçutalları barı, üerepit oğullar butugar itinlik bir yemeni oluktan sırcabıt. İnnikitin körüyak bütese, ehegi tehebekke olukka inniki salgı sırcargıtın. Çavonna itiniten duran Dikya otun verip bit Tamara Igorovna Savinovna Agabdelen Turan Petrov Rostislavka Beyem Anal Premiyebin Yerebin Köröpütler, uçutallar, büyüngü tihak çoran gününden titik istinlik agaddelibin. 11 sılыстата ehegel bağabiligi, sayınlığı, ana bu 11 sılı yağı tübügün, tümüttür, epetnes tahkemlet boları turar. Bu egzamen turbutan körü, elbaq bilini, korsıl sananı, tuluru ereyer küstah üle. Onun bağırı mete bu egzamenler gitiger, epetnes tahtik sıhan nahan sitihilakti tuttarar gitiger. Bağır bu tülağı üyerek gitiger, ülağı gitiger kiren, sitihilakti gülelen, üyerenen, össü culurdaktik öğrenektere den erinebin. Onunla benim anal stipendiyevin, benim alın klaslar demeye culuğuduk çal haydi öğrenme kırgıtlarım, bilgin dağını bu ontuklarında kastı hediyalar den üyeren turamın, benim anal nominasiyem tuttarabın, domnalak Alisiyaga. Республикатын ütüylek uçtala Yegor Yakovlevich Ivanov ona РСФС yüreğiretin tuyguna Kseniya Nikitichna Ivanova стипендиятын туттаряга директоры научной уйляга салбуячы Нутчатала ona литературатын учутала Леонтьева Полимера Егоровна.
Бүгүнгү үйрүлэх күн кыттыылаахтарын, выпускниктары, учуталлары, уонна төрөппүттери бүгүнгү үйрүлэх күнгүтнен эгерделен тураммын. Бу биһиги жекерген именной стипендиятын Абыт Ипатов Егор Яковлевич Саха Республикатын үтүөлэх учуталын, уонна Елбет Иванова Ксения Никитична Российская Федерация үйрәгәритен туйгунун премияларын туттарбытын көңүлләң Наговицына Доннага 11 класс бастыгырына читигер. Саха Республикатын урутаан белемнәһен киинин тоғын суруктарын туттарырга көңүлләң. Доннаратыма манытахынан Мегасколага быйыл Центр опережающей профессиональной подготовки ден Кадюкускайга бар Саха Республикатын тәртәбит битге оны сонна 11 класс оғыларын идеға өретеләтебит. Ол курдук бүгін 11 класс өрнәчилергер бу свидетельстволары туттарырдын көңүлләң. Наговицына Донна Дмитриевна ИБТ графический дизайн. Васильев Иннокентий графический дизайн. Петров Ростислав Васильевич, специального графический дизайн. Так, Потапов Филипп Алексей. Филипп уже и кидал уверенне, он курдук графический дизайн, он цифровой куратор ден. Попова Светлана Григорьевна, ИДТ графический дизайн. Оғылар сүйріннен. Сафронова Диляра Ивановна, ИДТ цифровой куратор. Сметанин Артем Семенович, ИДТ графический дизайн. Бу идеал бит оғылыру әғірдәлі бит, өсі түгіл, онына кіндер бұл бит свидетельстволарынан үлелі барықтарын сөп, онына итейденнен салғы өріне барықтарын сөп, үрдетінен. Тыл бара Саха Республикатын үтүөләк учталыгар, культура уна спорт үтүөләк үләйді. Учталларыгар Яков Афанасьевич Васильевка. Kendi Moskova administrasiyata kendi tarafitler Tayvan'a helirin aloqtaqtara bu yıl 11 kıvaha bitelaşçılarga bilgi güzahık soranlarından ağırdalir bil konulardı. Men otanca ısparta tüyer elbaqtöylelatım. Onun mullağını men ıspasmeni oğa arı benim tuğkun tuttarı ete. Onunla ataca oğlar
o bir terasçiler vedadan yörüne var yakınlarda. Vodna hapıcele etana halana vurumsaynaska yörüner git yollar diyen bağına vakı. Atamızda bir ya mutluluk haysiyette Aruluha alakat Kıtavsızlıkla Grup Süntarska yönetiyen Vırışıyorlar bu arada. Onun Urutağımın Saynaşka Haççada Ülelilere olmadı. Irak'ta hala. Onun bu mecliskıla hüterasçiler Ötağıtan üyerenin hüddüyerek kadağını onun orta hüyeni öğrektiriyor. Hamil kırata beş aras işbişennehi yıllar kudduk. Otta üyereği yıllar gidiyor min bağırıvın. Otobüste üyerektak olak gitne hüddüyerektak cennet bağır ülete de vakı olanı vakıtınsak bilinne vakı. Onun kıtağıtan hasta süsyenleşken baktı öğreniyakla. Veya diğer. Onun ehyahu ağrabın Allah'ın da ruhiyene doğpar fiyat kollektifka tarafitlerge Rusfarka kıtağıtan carıktanın ruhiyatını hattı. Moskova'nın açılara miye kıtağıtan Rusfardı hövül yürgütüyor bağırağın. Manan hevastan min ben tuakpun tuttarabın hevet seviyata vakfuğa den ben tuakpun tuttarabın. Vedatan ustakka iğne saytan ha. Республикатын өтөөләк учутала Антонина Ивановна Степанова стипендиятын туттарыга Анастасия Мировна. Ежегодная единовременная стипендия на сумму 10 тысяч рублей памяти Гаврилева Ивана Дарминтотовича, основателя династии педагогов, имеющий общий стаж 286 лет, вручается выпускнице Тайбохойской средней школы Константиновой Олесе. Представители династии Антонина Ивановна, Надежда Ивановна. Тыл барары Саха Республикатын культуратын үтөләк учуталаргары РСФСР народын үерагыридин тыйгына Сунтар улуғын Тайбахой селенетин бачотта ғылықтағыр Клара Степановна Тихоноваға. Дараваларым бу йөрүләк түгененен бука баргытын әгәрделибин. Онна быйылгы биһиги выпускниктар белесылга бүтеренерелеринен учуталлары төрөппүттери оголора әгәрделибин. Ол курдук Осколовыт быйыл сүстөрден белесылын белетияқтақ. Аны Саха Россиердінен учутал онна наставник сыла болар, онан оғылар Эренаханывын биремет выпускник учутал болуға дуден. Сақавыт сиригер үле сыла. Оттан биге Осколовыт, онна музей бұт, улу учутал бұт, герой учутал, үле героя Георгиев Бессонов эппитин курдук. Оғылар үлені таптан, үлені өрі тұтың, үленен үліхүйің ден кені тылларын ханаты яқпын бағарығын. Оттан биге сунтар бұт улуғығар.
сақалы төрөт төбі тылбыт сылабиллерилен турар. Onun oğular kıtatın ehige sontar olan kodoydutun oğulları bolar gıt bıhıtınan elbektik sakalı sanarın. İnnik sakavut tılın innikite ehiye kabar. İtinnik diyen turamın. Bu bihigi Georgiev'deki Besonov muzey kompleksin atıttan kollektif Musput Biremiyetin Tuttaravut Vasilyev Inokentiyevичка. İkinnemin bu oğulları 2 klaska deri muzika öğrettik. Kihibin bu yıl oğulların biteren barallar. O günden barın bu oğullardan otçalarga muzika roğar, onu kuruhakka, ürre kuruhakar direktüretim. İki o bu muzeyge terilli bit muzika var bitiver den kuruhakka. Aktivin ayda küttübüttarın, sitihile aktif olbuttarın hin. Onunla innikitin buka barı gitigar. Üle, üyerak, onunla ontugut barıta, ürer gıstak bolbun diyen turamın. Beyen biremiyevin tuttarabın, aktivnay kuruhokka hıccan betel bağı bilbit satabıt. Smetanin Artyom Semyonovichka. İkiz biremiyevin tuttarabın, Konstantinova Olesya Radoslavovnaga. Саха Республикатын үйерағын тұйғына, Саха Республикатын үйерағы рейтini бачуаттағы ветерана, учуталлара Клим Яковлевич Иванов атынан стипендияны туттарыға Лена Климентьевна Иванова. Ütüye körünen күнді төрөппүттер учуталлар онна үйренен келер. Ehegine bu bütehik üyerek yıla, bu yılgı üyerek yıla tümükten bitinen titikistin kağırdeliyibin. 11 klas büterer oğularga talbıt idagatin talangı talanı bıt idagatigar üçüyeddik üyerenen üyerektek can ülehet can bolan taksarkıtır bağarabın onna ehiyake min agam atынан stipendiyаны tuttarar bun көңүлләң. Konstantinov Leonid. Марика. Стипендия Константинова Олесяга. Саха Республикатын өтөләк учуталлара Агафья Кирилловна Ипатий Семенович аттарынан стипендия туттарыға Раиса Николаевна Уварова. Күнді төрөппүттери, бұғын бейдіс класс терер оғылару ититігістендік бұтыяқ жораңытына неғаделян тұран. Бейі бейбет бұрап пұтығар Егоров Данилга бейбет сәмей бәлік бүтін тұттарып бүтін бағарамыз. Oğlu detenge egzaminin tuttaran beyde
Hebülür veregal kireriger bagarabıt. Сергей он педагогический уля ветерана Трофим Николаевич Жирков стипендиятын туттарыга Трофим Николаевич Сеня Михайлова Александра Габрилевна. Бары керене сырдыгы ырағы жолу доробияны бағаран туран күнді Олесияға туттарабыз. Педагогический үле ветераннара, Саха Республикатын үйрәғаретин тойгуннара, Нина Линична, онна Анатолий Егорович, Даниловтар, анал стипендиялара ананар 11А класс бастың өрнәчісігер Сафронова Диляраға. Саха Республикасыны көләк учуталлар бәле орден қағайына Антонина Арсентьевна Васильева стипендиятын аныр Петров Ростиславка. Осколаны битерәчи әргеллән көрәрі. Бұ сыллар тұқары әгені әрәлләғ іркеңет, өрігөй да хомолтада, өрі да, түйі да кәмігер. Әгеннен құруқ берге күнді терапевтергет болалар. Бұйылғы выпускниктар бұд терапевтерін аттырыптан ағаделін әлізге тұл берілер Александра Николаевна Константиноваға. Бұйыл 11 жылдағы өрәқпет түмік күні бидек чорам мутчугдарда туак уастыбыллағы чуталдар бітігер улахан мақталы этияқ бітін бағарабыт бейгет төрөппіттер онна олар аттырытты бұйылғы выпускниктар аттырыттан онна экзамендерін үчөй батык туттаран бары хөбүлүү өрәқтергер киреллере болдарден бағахына нетен туран учуталларга подарок бүтін туттарабыт. Эф чоран брахынегінаны 11 класс бастың өрнәчілергер, активисттергер, спортсменлергер, биге скола бұд попечителлера, үлхеттері, онна метод қолбығы күчуталлара, тәрілтелер аныл стипендияларын, мақтал сұруқтарын аныллар, тыл барары методическай қолбығықтары салаятчыларгар. Оскола социальная психологическая служба анал стипендиятын туттарар Сафронова Диляраға. Онна Петров Ростиславка. Учуталлар билги осколаны битерер выпускниктар, онна терапевттер. Бүтehek чоран брахнигинен эгардилен туран математика, информатика, онна физика чуталларын метод қолбықтарын адыттан өр тойгын өрәғін онна
математика олимпиадатыгар ситихилеринихин бебит стипендиябытын аныбыт Сметанин Артемга. Күндү 11 истери осколын бүтерер өрүлө кыңгүтүнен итетигистиңник Абделибит онна осколагал бут билигитин эби каңатан элбактик ааган бәгыт эйгатын өссө кеңетен дириңетен үтүө мааны киһи болуң ден багаханабытын этебит өрүтүр чуталлара онна сакатылын нучатылын омуктылын чуталларын атыттан биһиги мактал сурукпутун онна анал номинациябытын туттарабыт Дилярага. Тихек чоран браханнигынан күндү выпускниктары итиити кестеңнек история обществознания очуталларын методическая колбахактарынатыттан Абделибин онна Никола Потугар үрдүк ситихилери багарабын. Биги предметтер бетигер историяга, обществознания, правага, мелдетен олимпиадаларга кустовой да болун, улусной да болун. Олимпиадаларга медди инники кеккега хиджибыт 2 выпускниктарга бебит анал стипендиябытын туттарабыт. Стипендия туттарылар Сафронова Дилярага. Стипендия туттарылар Наговицына Домнага. Выпускниктарга жолу соргуну сетихини багарабын. Үтө күннен күндү ылжыттар, выпускниктар убастабыла учталлар. Бу чугдар бу чоран күннен Абделихтин багарабын. Онна выпускниктар битигер бу келбит экзаменитин этеңге туттаран багарар үйрөктигер сетихилактык кирергитер багарабыт. Иннеден туран мо естествознание аттан Сметанин Артем Устаров. Мо культура атыттан, оскола культура кыттав кыттылары быттарынehen стипендия туттарылар Константинова Олесяга, онна Попова Светланага. Технология предметка үрдүк көрдөрүүтүнүхин агардылян туран стипендия туттараллар Егоров Данилга. Грамота за спортивные достижения награждается Наговицына Домна. Николаев Марик. И Константинова Олеся.
Барара тыгынча 910 сыллах выпускниктар аттырыттан Августина Новикова. Үтө күннен күндү үйренәчилер, учуталлар көрөппүттер. Эхигини тыгынча 910 сыллах выпускниктар аттырыттан тихак чорарынан эгардалибит. Биги осколабыт 100 сыллах юбилейгар Jordan сыл анарайт түгер осколаны 12 болан битербиттик. Эхияха выпускниктарга багары этибит, экзаменларгытын сетихилактык туттаран, сөбүлүүрү дагытыгар үйерене киирер гитигер. Мелжи үйере көтө сылжың, элбэх доготтордону үйереккитин битерен төрөбүт дойдугутугар тухалаак жан болуң. Итинник багасананиетен туран быйылгы выпускниктарга өйдөбүннүк сувенир бутун туттарабыт. Үтө күнүнен үйренәчилер учуталла. Мен билген бу школа гаражы сахматыден биг школабыт икки төгүл куугала ылбыта. Оны хороктар билерлер хороктар билбеттер. Оны икки төгүн чогон тогусулла сертификат бериптер. Өйрөгөлө проблемнета оны тубутун ыламмытыте. Школа командатыгар оннобу тоголорго оны Biris kurdugulan onu verekta. Kimde onyo butredden. Hip sebitgen. Nikola Nikita. Havna Vigor. Igor Abbalera. Havna Aluasa. Onna bidim kualevar. Ettimen Gogalep. Liana Jugureve. Hitini oğlar. Bilgin bu bara oğlarga. Liana kualega. Biristen tuttaral. Onna ki barla. Артем. Лена Егорова ханна хеддери. Тыл берилер терилтен салаячыларыгар. Тыл барал терди. Үтө күнүнен бүтөк көрөн выпускниктарыгар эгердерге кеттеген көрөн бийтеритте үлеттерин оголоругар Попова Светага, Константина Влёня, Онна Сапронова Дилярага, Бихиги, Индикитин Ситихилях, Полбунна Дина Абделер Туран, Кадара Сатин Парабит. Чоран бираган жигинен үйренәчиләргә, выпускниктарга, төрөпүттәргә әгәрдә булдым. Тойгойда врачевный амбулатория үләһитигәр Павел Накентьевич, Оготугар Петров Дмитрийга әгәрдә турып бүтән аны дәлек бүтән туттарар бүтән көңелән. Экзаменга сетихине жолу. Өтө күннен бүгін манна бұйырылақ тек жоран күнігер тиен кәлен тұрар оғылыр үйерінәтчілер, төрөппүттер, учуталылар. Бізігі оғы кенен приоритетін атыптан өтетік істінлік әғадделек бітін бағарабыд. Онда бәйе біттерітті біт үләхеттерін оғылырығар. Уарап Сапронға, Егоров Данил, Николаев Мар, Константина Болесяга, Вонна
Петров Ростиславка. Онна выпускниктарга багырет ибет экзамеңитин ситихилактик туттар кытыгы. Тойбохойдагы нюргуун огонун сайыннарар кийин атыктан агарда сурук онна сертификат туттарардын көмүлләң. Ол турдук сертификат туттарылар Петров Димага, Сафронова Дилярага, онна Попова Светага. Онна Васильев Кеша аймактарын аттырыттан агарда сурук, онна конверт. Онна манытыгынан иен Мартыбанымна доктурун аттырыттан эме агарда сурук. Бүгүн тихек чоран, өйгүтүн чочон сытылан, экзамен эрерин турарын, үйрегі үләни таптаңыт, үтү жоғын жон боларын. Үйелек саскы тухары үрүдүкке кереға жолуғын, ден туран ағарделерге тылы беребет, беге выпускниктар бытыгар. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
when I saw you in that dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, or barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Үйөрүүләк линейка долгутуулақ чаға тиен келі. Республика выпускниктері бүгінге осколаларыттан олоқкен артығыр тақсар, бары бірге ұллыр бірахай осколам генерені ұллығын. Oskola cebitten teydäğin Össö bürükteli damayan Olokken artıgar yüktennim Bırahay oskolam Bırahay bırahay Kıdalık bolamın
Kötöbün min alaspıttan, alaspıttan. Öydübün sumkabın sügen min, mangnaygı kılaska kiribipin. Biliken artigar atar büt, kırjagas mine bemalıgın. Bırahay oskolam, bırahay bırahay. Kıdalık bolamın, kötöbün min alaspıttan, alaspıttan. Сходит с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно, ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый